اینجا اومده در کتابخانه هم میبوفیم، هم افسانه رو گوش میکنیم. این از درون پوشیده رفته است، برای که یک فایز که میبینم مستقیما پیش خانه با میگردم. از کودکی بله. رو افتاده نیستیم، برای که بود وقتی که رو افتادگی هستیم، برای که این کتابخانه که ازو شدیم خیلی بهتر خودم آزاد حس میکنم. 10 سال شد که من اینجا رفتم با همین کتابخانه ملی من گرانت گرفتم، گرانت پرزیدنتسکی. بعضی دخترکایی که هست که در خانه ها میشنن بیکار نشنن میبین در پیش ما سیف دارن یک آفیس شدگیم برای همین تو زندگی که بیکار نشنن برای آینده زندگی روزشبه. بله این چیزایی که معانیاته در همین محلهای آیاده ما برای زنها میشن. خواننده‌ای که میدوزن میبوفن میبیارن ما در فروش موندگیم. اینجا مهمونو میبیو ای دیگه شهرو هم ای دوشنبه هم ای دیگه ناحیه و ای همه جو میبیو خریداری میکنن. همه پلوی که جمع میشه دستی اونا دا میتیم یک یاردن برای مایبون. 8 ماه سال 2025 در خدمات دولتی اکسپرسی تیوی اجتماعی 8497 نفر از جمله کودکان 2808 نفر معیوب بار نخست به قید گرفته شده است. خیلی میگویند چشمات شدگی چی دروغ میگی، بسیاریش باور میکند یاردم میکنند. تعداد معیوبان در جمهوری به حالت 24 آگوست سال 2025 171,108 نفر رسیده. از این شماره گروه یکم 18,315 نفر، گروه دوم 84,177 نفر، گروه سوم 33,501 نفر و کودکان سن تا 18 ساله 35,105 نفر را تشکیل می نماید. حصه معیوبان نسبت به شماره اهالی در جمهوری به 1.6% برابر می باشد. همین فایز معیوبی مثال در جمهوری ازبکستان 2.5%، در قزاقستان ترکمنستان 3.5%، در روسیه 8%. قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ اجتماعی معیوبان مسئله با شغل با کار تامین نمودن معیوبان را نیز تنظیم نموده است و طبق مقرراتی در قانون آمده همه تشکیلات و کارخانه ها مؤسسه ها نوابسته از شکل مالکیتشان برای معیوبان باید که کوتا ها پیش بینی نماید. قانونگذاری مقرر نموده است که در هر یک کارخانه حداقل باید 5% شماره عمومی کارمندان را معیوبان تشکیل دهند. حاضر 1080 تا خواننده اعضای شعبه داریم و 7,500 کتاب داریم در شعبه. 743 تا خط برایلی کردیه. هر خیلی روسی هم هست، تاجیکی هم هست. ما از طرفی راست به چپ می نویسیم و وقتی که میکشیم از چپ به راست میخونیم. در اینجا در این کتاب نام این کتاب بازگشتی خاطره جلاد می آید گریزه. از صنف یکمیم در مکتب اینترنتی نابینایان جمهوریوی شهر ایسار یاد گرفتم. این رو اول از ششم نویسی و بعدا به حرف نویسی و بعدا به خواندن همینطور یاد گرفتم. نام این پریبور است، نام اینش گریفیل است. با یاری این می نویسیم، این مرق رو میگذاریم در موبایلش. از این یک دقیقه اول طوری بودنش رو می سنجیم. حاضر من در اینجا
ватан нависем вест не. дар баробари кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ ҳамчунин ба категорияи осебпазир махсусан ба маъюбон низ кӯмаки яквақтина дар ҳаҷми 600 сомонӣ пардохт мегардад ки беш аз 60 000 нафар маъюбоне ки дар таркиби оилаҳои камбизоат мебошанд аз ин кӯмак ҳам аз кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ ва ҳам аз кӯмакҳои якдафаинае ки аз ҷониби ҳукумат барои дастгирии онҳо пешбинӣ шудааст бархурдор кард. мактаби кӯҳна Садриддин Айнӣ мутолиа намудам ин китобро. ина меҳрбахш аста як ташкилот мо дар ҳаваи дастрас мекунем. Бисёр китобомона ҳаваиҳо мебиёранд. ҳозир ба наздики бо 55 китоб овардан майда сипордагиам печат мезана баъд мебиёрад китобои нав. имрӯз тавассути фармоишҳои иҷтимоии давлатӣ 57 марказҳои хизматрасонии иҷтимоӣ дар шаҳру ноҳияҳо ташкил шудаанд ки онҳо ба категорияҳои осебпазир махсусан кӯдакони маъюб ва маъюбони калонсол хизматҳои иҷтимоиро пешниҳод менамоянд. ташаббускори ҳамин китобҳо яъне ҳамон чиктаби ки муаллима қайд кардан меҳрбахш ин устодамон дар интернат ба мо аз забони русӣ даст медоданд. ин холмати миев мебошад ки ҳамин хел китобҳоро дастрасӣ менамоянд барои чоп кардан. яъни хонандаои маъюбати кор мекунем аъзо мекунем картаи ройгон метиҳем суроқиш 3 сол 3 сол гузара бо алиш мекунем. ҳамин шароитҳо ҳамаш муҳайё барои маъюбон. ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани вазъ дар самти ҳуқуқҳои маъюбон аз ҷониби ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор пешниҳодҳо ба тавсиб расида буданд. аз ҷумла тақвияти тадбирҳо ҷиҳати ба таъсир расондани коди конвенсия дар бораи ҳуқуқи маъюбон, пешниҳоди номзад аз ҳисоби маъюбон ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, такмили қонунгузории амалкунанда вобаста ба ҳуқуқҳои маъюбон аз ҷумла қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон ва ҳамгироии иҷтимоии онҳо, таъмини бахши барномаҳои телевизион ба забони имову ишора хусусан дар чорабиёниҳои муҳими сиёсӣ, андешидани чораҳо ҷиҳати ба кор таъмин намудани маъюбон ва мониторинг дар ин раванд, андешидани чораҳо барои дар хизмати давлатӣ ба кор даромадани шахсони маъюб.